Jatana phongoi kaham bo khe ang pastor maiso hamse khetinia chung snwane male what has God done for me himama se chung snwanai abo khet ma hising khe chusiyang ishor chubagra ani ba wo tma khepi himamani lesson snungma ongnai khe chung bo snungmo lebo se kingdom builder himamani subject se bokhe raja ha no snam mo himama hana ishoni raijo no snam mo phonoha ketiniya ke first quarter relation kehama snungmung kehama ohana theka hama ohana bose akhe purpose yamoke mahenai chini bos nungmomani ortho ohana bos nungmomani ortho purpose le bose chusiyang isorno maya ongye hampanda nangkhrumo tor yaknai ma bai chung thangye muimai yaknai ma aboni bawo bungno naisnamye snungmo himoma se chini tini snungmoni naisumo ortho purpose le English by carrying happyo to help develop a love of God and examine the reason why we do what we do in serve to Him. Happyo na. Thank you ang sapai ha. Ke chung bos nung mo male chung Christian ong yetong pipono. Isol ay ni panda walet madama ham cry kepi ha. Chin pande ma saizo kepi ha. Chin pandok manang krupmo kepi ha. Ay ni pandawat ma sole mule kenang pi ha. Hi mo mano chung Christian ong tong ke isol putim tau ne hano chung sting ke abu no chung sia ni nau ay ni pandale chu shin let ma kepi. Ye chung sia nau. Abon ba ese chini kau ortho ma kau no boron riami. Kenrao student ong madiyo chung sia ni mala chini student le chung CEO zomawa chung 23 kau student 23 kau kabo muang pona sapai sia ke chini student 23 rao bo memory work ni si uboro ke chini kauru ba kebu mahenai bo isoni kau mtang siya mo mano mkhawa cho anai mkhawa cho anai hana memory verse imo hana isoni sastro no mkhawa cho anai himama hana memory work phungha memory verse phungha wa bo memory verse mtang kem tima hising ke 1 John chapter 4 verse 19 si puila John seimo book chok chobrim tang chisku ohana akhe James chapter 1 verse 17 tongpio chini kau bai ke Jacob seimo book chok so ham tang chisni ohana akhe Ephesians chapter 2 verse 4 tongpio Ephesians seimo book chok chonim tang breima bokhe student 23 raw memory verse mkhawo cho ye bahya nai masido ke chung tawo 1 John chapter 4 verse 19 no chung nai lainai 1 John chapter 4 verse 19 chung pore na borokha ke siu Ishor chung no skang maya ongmi se chung pho bungno hamyau mayu ni siu chung bono chung bahida nai se chung pore laina tawa ha chung pore laina 1 John chapter 4 verse 19 Ishor chung no skang maya ongmi se chung pho bungno hamyau mayu ye sia phio ketere memory verse chung poret ma khenai James chapter 1 verse 17 Yakub sima book chok so ham tang chisni ma chung pore ne lerana khapangni takhurao nrao bono sidi zo tobro se khnani dotho kausani gingsani ta dotho ye boro si phio James chapter 1 verse 17 tawa pore na khapangni takhurao nrao bono sidi zo tobro se khnani dotho kausani gingsani ta dotho ye se phio ketere memory verse na lefina Ephesians chapter 2 verse 4
chunno memory verse mo ke tham ka phio Bible msiyo tini chung snot mam siyo Ephesians chapter 2 verse 4 chung pore na himba waisok ma gbang ha ishor se hiao ye chung no nai khlai mi nchi uboroke himba waisok ma gbang ha ishor se hiao ye chung no nai khlai mi yeshe phio borowa ake tang bo chung pore pai thangmoi pa ha chung nai namye nai lei phirana ta waisa bono chung bujai nen pandawo chung tang puila wa jin memory verse pore ko ha 1 John chapter 4 verse 19 puila John seimo pukchok chobrem tang chi sku ma chung nai le ha aboro wo ke mai sai ang sing ke ishor chung no skang maya ong mi se chung pho bung no ham yau mai yo isau chini ishor chini Abraham ishor Isaac ishor chu bagra chu suyang bung se chung no maya ong mi amno chung no brok nu sino ta wo ke jisu phono chung no maya ong mi amno bung chin panda wo bung thipayo bung skang maya ong ye chung no ta wo bung skang maya ong chin panda te khu ye cross wa thuyo am ye chung pho bung no maya ong ni siklai phi mayo ke chung maya ong ni phono mai phiyo ye chung si mai mi bo pore mon dios ka akhe James chapter 1 verse 17 chung pore pho ke maya chung no sa phi khapang ni takhuro ang khakbu ye maya ong mo aim saro ainim khak si ang maya ong mo ainim saro hi ama kaw hanna joto bro se chung khna nei nawo bujai amona kawla nei nawo ke khna mono chung doye do nei nawo mo khetma doye khna nai je thingbo sranga nai bing phung mono khna nai kawla nai samse ami khna bujai mole chung doye no khna nai himba kaw samole chung ginsa nei ya ginsa ni do nei ya hinsa phio kaw sani ginsa ni ta do di hinsa kaw sama pho chung do nei ya ake ginsa mo pho no do nei ya ye chung bo Bible verses wo chung ni phio chin memory verse wo ake memory verse te kya wa chung bujai let ma khepina Ephesians 2:4 ma himba waisok ma gbang ha ishor se hiao ye chung no nai khlai mi isu ro sio boro sama khatma sing ke nu sula adale chung aini phain tongbo ye aini rang tongbo ye aini jati bongso tongbo ye angla gbang ma khiye purthimiyo thang tongsi ye chongkuna ongya takphra ro chung Bible nai nu mon ding sing ke joto si chung purthimiyo tongmo le ishoni srabo ma ye chung ma tomse ishoni nai kolmo kham bai khi ma tomse ye chung simayo bosas rok tharo chung mo dekhe himba waisok ma gbang ha ishor he maketma ishole chuno waisok ma gbang ha se ma kheja mai ni suba hiye waisok nai ha maya ong phija nai ha imchi ma gnang ha ishor se chung no hiao ye naikol ye mru ye chesta khiye chuno tingyo yamo ma chung simayo do ami joto su chung purthimiyo thang ke tongmole ishor bai ke waisok ye maya ong wa ye naikol te mc ye chung bo memory verses wo chung mayo ami chung bo memory verses no nang thakma important bo ye snung ye chung baira nai ba hat khe nai khaw cho nai tau khe chung bo snung mo ni de khiye porichoy rimoma chung snung phinai introduction himo hana ke introduction chin kau baile porichoy himodina klayo bini kau malam klayo anpho bo ke sning lei rimo phono hana boni kau thai phrung snung dekhe sning hui mo sning yok nai ma ke bujai mo bujau mo oha boni kau thai dekhe introduction ke boro chuno sawo english ba ke knowing what other have done for us make us thankful ni sawo na ke boro samo ke beng chini ba wo samung kaham tangmorao chung sikhe khakchang mo kha bai khiye chung mariyo hemo ma kaw ha nungpho ake bengpho nini saka pho beni saka pho bodi ke tongo nung se nini saka samung kaham tamo sikhe nung bungno khakchang mo chungma sawo
himo masi amo ye chung ishor pachin ni pandawo samung kaham tangmon bo ye chungpho bungno khak songmo kausa nang bungno si ani nangu ishor bai chungno purti me tauri alike ketbung tauri maini hana chung khak sa nango nini pandawo samung kaham tangne hano khak sa nango samung kaham tangmono tangye nin pana tangmono khak sa ni rungya brukle chung sikhani rungya hasi himba khasinai ake gyan tongnai hale binisa kawa samung kaham tamole khak changye khak chi ye kha pherawni bung nayo ake kheu himo ha ake tawo chung number a ma chung stunglai phinai introduction ni tolawo chusuyang ishor Israel ni bruk rauno siplaye tongyok naima khatung mo ohana ake borok ke English bai ke Deuteronomy chapter 6 verse 10 to 12 keter ke aporet matong pio Jeremiah chapter 3 verse 21 poret matong timoris namo book chok chodok tang chi sning ke Jeremiah sima book chok chotham tang tangkhol phe hama abono chung poret ma chung khena pore na legrana akhek chu siyang rauni ishor abon rauni pha Abraham Isaac ake Jacob songno smai tangye rini hingmo hawo nrauno tibi phule nrauno dolik tor kaham nrau tang tuisamo ongyama rauno ri phule ni sao bokem tima wasaya phinse ke Deuteronomy chapter 6 verse 10 ni pore khomse ke 11 pore ne phina tang 11 ma nrau jugalamo ongyama kaham manui plung ongnai no rauno nrau phui yama tui khor rauno akhen rau kai yama grape by olive blung rauno riyau phule akhen rau abo chaye hok changye kaham matong phu ole 12 pore pinai na nrau no ai gupta hani akhe sling ni no khongni tikhu tibi nai ha chui suyang no pauya ye tongmayak nai ma nrau tikna malanai hisao broni kot mano chung saye nale ne mai singke borse chusiyang ishor se Israel jatiro sling klai phuo English ba ki Egypt heo chini kawru bole Aigupta hino seo ke Egypt ha Aigupta hawo Jacob ni msaro sling klai phuo chusiyang ishor se bro no kanan hawo hari ni ye bro bungse te khuo amaye chusiyang sawo bro no Israel msaro le angse no tikhu amaya angno siplaye tongdi ano tapau di tikna khien rau chongla rudi hisau nake chusiyang no pau ya ye tongmayak nei ma nrau tikna malanai hisako chusiyang isono pau ya khe tong mani tikna ang kho ye khawo cho ye la nei se mami se ke chusiyang se brono tikhok mi tibi mi tin chi yo ai gup tan chi yo hisau amo no boro chong tai introduction no saha ishor chini pandawo samung kaham tangkhe ishor no phachung khakchang nango ishor chono tikhu khe chungpha bung tikhu mono chung siplaye khakchang nango rine hano nung rini nango khe mama hana gano phono chung chamle ke maya chanai no maya phero ya khe maya chanai le khasa nai se yamo nangkhru ne hana nu nangkhru ya singke nangkhru ne hale koi nei se himode hana ami Kristo phachung no Israel jati msano photi kho ami Israel jati ron pho phungawo angno na tikhu mode naw pho no poito khedi angnon raw tapok di yao himo man chung pore lai ha chi chung pore phina number a nani
Deuteronomy le pore pe ta le Jeremiah chung por le nai Jeremiah si ma buk chok chok tham tang khol ke hama tang khol phe ke hama Israel msarau ka ye saimo na ya wo hathai long sakawo braule lama phe ye thangmi se braule browni isor chu siang no pom se ni se obro Jeremiah chapter 3 verse 21 wo boro se moni kaut ma ke bo se isor se brown no ai gupta egypt che ti khu phiye tini isor Israel msarau isor no che ya ye pau ye thangmi akhi isor che mane brow che ya ye pau ye thang sing ki isor gona ke anta brow kek to sasti me ma che manu ya ha biadi joto su kolom ko maya ha himo mano chu numo mami Israel msarau ka ye saimo na ya o ni se bible wa hathai long sakawo hathai sakawo brow hathai long hana long ni hathai ha ko ke long ni hathai sakawo brow le lama phe ye thangmi se ni sao brow le brow ni isor chu siang no pawmi se ni sao brow ke isor chu siang no paw thami brow ka ye bodi ke ongo mami se ke brow isor no che ya man ba ye isor ho kha samon ba brow no che ya himba isor no bung pui to ke sing ke isor pa che phi nei se isor ni mai le paw le thang ya am bung no pa chung che na ngo saindi akhe mai nai ya mo tong le ki snai di akhe nu snai le nai chung kla pa phono chung snai le ka ham tong khe amo si thalai mo ham ku sem abodi yo isor wa snai le mo ka ham sing ke isor pa bung snai yo mo mana chung boros nu ye la phi mai yo rawon se mo din sing ke mom sing ke Israel jati raw po isor na chi ni sia kie citizen ke paw lai thang phu le browni khokchi mo kek to maya moro chung bo bible verses o pore nai kin o akhe bro maka lai payu kosto ongye amo isor no bro che sing ke bu isor ni na khrup ma mayu himo ma to chung sung lai pinai bi na chung sung pinai number b na khe bose bung tini wo chung no siplaye tong yok nai ma khatungo himo ma o hana English by ke sao he wants us to remember today yap you chung pore ni ma ke kenima pitor seimo buk chok chok tham tang ta ha akhe puila korin seimo buk chok chobrim tang tang chisning akhe puila timothy seimo buk chok chobroi tang tang do ma sei ta boro chung pore ni ma bina won ke chung bina ni puila pitor seimo je kenima pitor seimo buk chok chok tham tang ta ma chung por le na khapang ni bro raw bole aini do pheni ma chithi naw no sohi mo se aini chithi knui nui yo se ang naw no uchi wai su ri de yo naw ni khaphi ma no tre masasnam nse yesa ona boroni chu explanation khe nei sing ke pitor English ba ke peter pio ada ke pita pain pio pitor seimo ko ke jisule phaipi nai se hima kom khru se khaphang ni bro raw hemales pokhe khathui nai angmaya puthimi bro tongnai raw na angmaya angmai sara hem se amma ye bono naw silai di puthim tokne hale phaipi nai isok thangle phaipi nai se arbo eno hingkromo tongmono no inchi nei chonglai di hemo ka chungke bro bai bro khe taw phai bujai le me ba ami isor ni bai ki khasa ke tui the nei raw khe bono letter de ki lekha de ke chono sik naria kausi ami aini chithi hinsau na ke pitor ke aini chithi knoi noi yo first peter second peter mohana bono chithi hiu aini chithi knoi noi yo se ang no uchi wai suri de yo naw ni khaphi ma no tre masas nam phim se sao
nrau tau sam ya ni ma tau si sa slai ya ni ma abdi marok sam chu mon di khie bung khe seim se number binani chi pore phina puila Korin sima book chok chok rim tang tang chisni 1 Korin chapter 4 verse 17 Areu mi ang khasuk mo takhu akhe chubagrani mungwo ang khathi maimo msa Timothy no nauni thingyo hui ha ang Kristonok ba ye hingmo lama no bung nau no waisho rinai akhe je thing jagawo tongnai zo to khathi nem tho ro no ang phungmo kautma no pho bung waisho rinai se binani tere pore phina puila Timothy simo chapter 4 verse 6 1 Timothy chapter 4 verse 6 nung bo ang phungmo kauthai rau no chini takhu rau no saknari khe nung Kristo Jisuni samung tangnai kaham se ongnai brau abo khathimo kauthai rau no akhe nung romo kokbui phungyok mo bithai kaham no maiye hopung nai se Boroni Bible verses o samo singkhe tmai singkhe Ishwar pho chungno tiniyo pho tani askalo pho Ishwar no chung si ani nango bung joto su samung kaham chin pandawo tangmo ma abo maro no chung si nango mam singkhe si chukra pitor phono bo bung simo diyo chithi ye chungno phungha ake saknari ha Kristo Jisuni samung chini pandawo kaham tangna moro ake chung bini kauthaila ni maro ke bungno maya uni sia ni maro no bung chung no phungha yamse number c na chung te chi hisnung lai phina number c chu siang ishor chini ba o bini samung tangmo siplaye tongyok nai ma chini ba o kaiye songsaye riha Aranye Brosia o God established things to cause us to remember what he has done for us. Joshua chapter 4 verse 3 and 6. 1 Corinthians chapter 11 verse 24 and 26. Chung ta o chung pore yana lepina Bible pore na Joshua chapter 4 verse 3 and 6. Brown no hindi nrao abo Jordan ni outside rao ba chamo jaga so ni long thai chingnoi ladi akhi abo rao no tini horwo nrao ba thokmo jaga wo rungdi aboni khe Jehusua bung songmo panji boi ni bro keha Israel rao ni missing ni bro hok chingnoi reng laha akhe Joshua brono saknari ha nrao ni ishor susuyang ni smai bandari no laiye skang teima kcharwo hi saudi akhe nrao Israel jati ni panji msong gona bangmoru wo saubui long thaiha bai kong wo bauye tuiladi bokhe nang phu nani msarao bolong ro ba tmani bau ye klai hingye sungphu khe nrao ni misingyo bose mara ongmayo nai 1 Corinthians chapter 11 verse 24 and 26 porlaina number sini line uha arphu bung abo ruti no la ye ishor no hambai risapai khe bung abo ruti no scout ye saha bola enim sause nrao ni bandrawo riyakmo angno waisho ye bono kheplaidi abo chapai khe khuri no pho abode la ye saha bo khuri no aini thuibai smai tangsnam phimo nrao nungbui yo angno waisho ye bono khedi tmai khe nrao bo ruti chabui yo akhe bo khuri nungbui yo nrao
bung phaiphi yaha chubagrani thuimono sakho tomse boro chung to number c ni chung naimole bose akchusi isor che chini bawo sam ya phainangmo ake khenangmo ohana Israel jati ronopo jati song chingnui ronopo hlong bai kongo balye tibiti tuiladi aken raw jati buiyo raw kaidi kinam samti raw sunangke tma suna singke chirno khenen pandai sabai phungwa mo se ye sane mara ake bos lord suffer nongpia tinike segremen ni kaut mano ha segremen phubono chungno bono pauya ki siplaye to nen pandawo khurino phungtho rutino phungtho bosai nimthi bosai ni bahai ang phaya ha puthim phaya na bono kheplaidi ye samo ma kau hana ami bose ishor baki chungno daito ya phaye nakmo chirno kheye khakmo ma abono samsi ke number d na chungnai lephina english bake sao what are some others memorial which God has set in place. Tama phi tre raule ishor bai khie chungno memorial siphai to nema akhe jaga wo khie tengmo raule tma himo hana chuse ishor chinno siphai tongyok naima ro snam mole tma himo ko hana tim tiyo jaga wo khia phi tim tiyo tiya phi momaro sewa amke number 1 point ke hamadi ni khe bose God made me mama ishor angnos namu mama na chusiang ishor angnos nam ha mohana chusiang ishor angnos nam ha mama na mamse ki chung bos numoke what God has done for me maset mapi ishor ba ain panda khepai moroba himo mahana she ishor aini ba wo tma khe mohana tmale khepai mosi dan make ishor se chini life onu su lo ha ni life wo lo khepai nang mosi bu tangpai nang mosi chin panda wo khabo tangpai moro letma phi ye mas tung lai mo hana chung lai mo khe abase God made me ishor angno snam pai ha himo made hana chuse ishor angno snam ha himo ma hana moke kabas nam morole yarung wo chung no Genesis chapter 1 verse 26 27 no wo chung abo pho chung pore lai phinai pore na yarung bukchok cho hamtang tangkhol phedoma abo pai khe chung chi yarung bukchok cho nim tang snima chung pore lai nai abuni khe ishor saha phaidi chini sakmul dekhe ye chung bai solai ri ye bro tauna akhe braubu sumundro ani sakawo nokhani tauroni sakawo akhe muimak toroni sakawo hamanani sakawo akhe ha sakawo maye berai neima roni sakawo bagra onsitho yamama na ishor se chungna tao bini saudu samul solai ri ye akhe sumundru saka phungtho ani saka phungtho posu podogoni saka phungtho bro bagra ongtho yamama na akhe ha saka wo maye beraye tongnai man saka wo bro bagra ongtho ye nusu no dai tori au nake nusu ro no ishor khepai nangmo bodike si au chung kiter kya chung ile pinai Genesis chapter 2 verse 7 yarong book chok chonen tang stingma aboni khek chu siang ishor hakhongni harpulaye bro kheye tawha akhe rangmani nokbar brokni kongthai bisinyo su sui ha akhe brau rangmanang ongtha boro sao nu sunai mamnani sunai sor tak mole ha no laese harpu ha
harpe no lase snamo kaya bini sakdu soriye tao ake ishor bu bini mukhu bai ke chin nusuni kongthai su sinye jono rangma nang rangma gnang hing thangmai mo kau samai mo kiye ishor bai ke tao ke bo verse samno chung pore singke ishor chung no tao mo ishor su siyang ishor nungno angno snammo ni kau thai rok chung nawo amon chini kau mo hobono chusiyang ishor aini ba wo tma khe himama tma ja khe chung nuk pa ha tao समुद्रु बुरकुंग साकाwo burtimni ha ma tone ni saka pho chungse bagram nu suse ake chungno rangmari ye ta umoro pho chungno ha chungstung mai ha ke chung nailai phinai number d ni phaikhlaimo 1 ke ishor angno tauma himoni kautma chungna ke ishor angno tauma himo tolawo tongphiyo a b c d e f c tong kaboni kautma no chung nailai phinai tere porena Quarter Samung Psalm 139 number verse 14 Nungle Krisungha akeli ungnaima umi ang nungno ma bajuo nini samurau leli se khasa ke nungle angno sipayo ungbai bolo sao chungnu surono le isole A to Z lo sipayo nungle yama bono bini muno omni sign ya wabano timung risna mo buk chok soprim tang tangko pechi kenima Deuteronomy chapter 4 verse 32 porena tama hingkhe ishor purthimbiyo brukno tawmo ni chingyo nroni skangwo laipai thangnai sarongno akhe nokha jang thawmo rongno sungnai di bode samung torde tong Arya kebu bode ongnaima de knaya ha borosi isani samuro le li se chungsiu ne chin pandawo tangmo nokha jang thokmo samoro salro abudi maro samo chung namayu Deuteronomy chapter 4 verse 32 tawa porena tamainke ishor putimbiyo bruk no tawmo jingyo nauni skangwo laipai thangnai sarongno akhe nokha jang thokmo rongno sungnai di bode samung torde tong arya khibu bode ongnaima de knaya ha nisao Job chapter 33 verse 4 chingkom rekhe yob phio number 6 klai phas ka porena Job chapter 4 verse 33 verse 4 Ishorni pholase angno chariyo plai therani nkhu nokbar se angno rangmariyo nisao number siyo chini ishor se chini chungno pholariyo chungno chariyo bini nkhu bai chungno nokbar susiye rangmanang thang ke prime life pholariyo ni chungno srai ke chungno sa purthim thokmo ha thokmo sorgo thokmo nokha thokmo ishor thokmo ro phuchungna number dina chung lephina por lephina Psalm number 103 quarter jam number jahma tang thamma chung polaina sisradi chusiang le ishor se chungno taunai ha le pungse akhe chungle bini se chungle bini bruk ro se bung chore charimo bera rao nichono sao borwa number dina pai ha I taukhe I number serial pai khlaimo we all have one father chungso to se phale ke ase ye samoma na bokhe malaki chapter 2 verse 10 o sao boni kautma khe chung pore laina chungso to nim phale ke ase himoma chung polaina chini ba mpha ke haya de ishor ke hase chungno tau ya de tama umi chung chingchung khathei laimo bai laiye chini mpharau bai
खाइलाई मो स्माइ नो आबु खेफी चिनी बम फाके हा यादे ईश्वर के हा से चुनो ताउ वो ईश्वर के हा से चुनो ताउ यादे माउमी चुंग चिंग चुंग खथुई लाई मो बाई लाई ये चिनी फाराव बाई खालाई मो स्माइ नो आबु खेफी ये से मो मा ओहा ना चिनी फाके हा ईश्वर के हा से ये चुनो ईश्वर के हा ke ching putim ta ne pokya hi sai ke sire mo khot ma ang na bo mala ki sei mo buk chok chonim tang tang chi ma oke akhite chung ne le phi nai f4 f ke chung no sawo chung binim sarau sei hi sawo chung no we are his offering chung le bini msa sar yaw rau se hi sam ka ha na Samung buk chok chok chi chos nin tang khol phe chai akhe tang khol phe scoop Acts chapter 17 verse 28 and 29 hana akhe 29 hin kaw hana chung poren le na porena are hingpho bungle chini thingni ksal mawale tongya tma ongmi bini thingyo tongye se chung thang tong hing thang ong tong mayu akhe draw ye tong naw ni budul ni poto khoni krung ro samose chung le binim sa mtui ro se chung isonim sa ong tong ye isono rangjak de rup phai de akhe hlong ro no tau ni krung rau tau mode ke akhe chong ni krung rau chong mode ke le chong yak nai ma ong ya ni sa mi hana ar ba ero ni kot ma sa mole hlong no kaya tau ni krung ya mo so ha potos nam nai krung ya mo so ha abo tau mo ro no le chung le kha thwe nai ya hima chung le Ishor thang nu yama ishor hlong bai khe taw mo ishor yama kaya khe taw mo ishor yama ishor pui putim taw ne hanung no taw ne harang mari ne hathang busung sung pai tha rang mari ma bung seriyo no kha taw ma bung se taw chung no taw mo ro pore pa am ba ye chung boro chung sung mo dekhe chung sime ha chung abudi no puse ne ya himama no chung no o samung buk chok chok chi chos ni tang khol phe chai chi tang khol phe sku ma na ye nai sing khe taw number g na chung ne le phi nai God is our father isole chin im phase himama chu siang isole chin im phase apase im phase himama Matthew chapter 7 verse 9 and 12 Matthias simo buk chok chos ni tang sku un chi yo tang ching nei chung por lai na pore na akhen raw ni mising ni spole msala ruti sain tong mono hlong thai no ritong 10 akhe bung acha ni sain tong mono chubu no ritong aromi nraw bro hamya ongye no naw ni msaro no manui kaham ritong kheba chu hawo tong nai ha naw ni mphale naw sainai raw no tre kaham tma riya de ong no aromi nraw beng no naw ni baw ye tang ri ni mchumo de no browni thiyo pho nraw tang di tma hingkhe bose timung ma bai dori raw no phromo kaw ye chuno boro sa phiyo chu siang isole chinim phase ami joto suhubin thiole maya mamani kroi mayo hinsa mo sa bokhe mamse bole chinim pha chono taune ha chono rang mari ne ha purthim taune ha joto bagra si chuno riyo ha khuni sa ka ma tone mana chung chono daitori o toini misingo chono daitori chung arau chalai to bo joto su chin pando isor kheno mo se ami chini isor chu siang le pha chinim phalek thangche mole chung sai hai se ke chung riyo
mule chung no khóc chiri mokre bung bai chung snai le tung singke abosi kauke bro chung no sa moke point kini ma outline chung nei le phinai God made a plan for me Ephesians chapter 1 verse 4 ohana chu siang isor aini panda chongpaye jai khiye tuiha himoma chungpur leina Ephesians himo book chok ham tang tang brima purthimi raisa yak khosni skangse isole chungno kristoni deyo chung thar akhe deramokri ongye bini bro ongmayok nai saikho ha nisam tawa pore nai purthimi raisa yak khosni skangse isorle chungno kristoni deyo chung thar akhe deramokri ke ongyak nai ma bini bro ongmayok nai ma saikho ha nisamoma ka wa number point ke ni tolama number a na a plan for redemption himoma ongha jisu chongmole khemai yu mohana borwake number a se tikhu yok nai ma chong yok mo himoma se a plan for redemption tikhu yok mo jai khyak mo chung pore na ishor ni kot ma Genesis seimo book chok tham tang tang chi ba ma himba ishor sawo thaiblung charni mphang ni thaino nro ma chanaya ma pho matang ya ongnai arya singkhe nro thui nai ni sao ishor bai pore na Isaiah seimo ma kot ma chung pore nai Isaiah chapter 53 verse 1 7 pore nai apake 10 11 pochong pore nai number 2 ni b ma wana Jesus made the plan possible himana jisu chongmole khemayu himana jeja pho isole ma henai impossible to possible isole possible make jeja pho maine ha ake khemai ne ha isor se mung isor se hamko jisule je bung chongmole khemayu himama saw ha okay pore na Isaiah 53 verse 17 pore na athu bro ro saklai ha chung khnamo kauno spole khathui tonghala sponi thing yok phi chu siang ni yok to phai tongmo mangmi mphang sa tor sa deise bini bus kangwo bungle ha krai ni yarung pe khau sa deise chung bungno naitung yok nei makhe bini le saudu green grey akhe nai thomo phokri chung khatung yok nei ma khele bungnale bing bai saukate yawo akhe la sau yaw ya wana ma klainai khadugu bai tongnai bru se bing bai mukhang skang nayak ya hade bungno saukate yawo akhe chung bungno bauya gboino bungle chini sau khadugu bai kosla no horye tuiha arpho chungbung no ishor bai duguri yaw mi bu yaw mi akhe kekto khiyaw mi hinye chongwo himba chung phe moni khe ye se bunglem sauk sa klaye dugu mayo chini samu hamya mani bauye busi yaw ha bini sakawo saibu ha klaimo baise chini kpla hamri ha bungno spro si yak mod bai se chini samono hamri ha chungzo to se bera lama krode kropai ha chungzo to se janjani lama romye hingpai thang ha himbak chu siang se chini zo toni hamya mano bini saka wo bausaye laha bungno se maimde ke yaw ha
ake kek to khe ha arpo kau thai ha po saklaya beram sa thai ni sotui nang yak de ake bera bukmo ranai hani buskang wo phru ke tong de kau thai ha po pung playa 10-11 verse pore fina teng pore monim tang are hing phok chu siang ni chongmole bung no bu thai yak nai ma se bung sa sa no pap ni kheye mung dali kheye ripu bung le bung no kek to wo klai ri ha binim saro no bung nu nai se bini ayule alauri nai se chu siang se bini ya wo tunye charu charu khenai bung bini duguni bithai no nu nai akhe khasrai khe matong yok nai bini simo ma bai se aini abo tongmul nang ha aini sleng ha gbang mabruk no tongmul thi khiye tuisa nai akhe bungbu broni hamya dosa no ya chau ye hornai boro chung siye lamayo Kristo Jisu se chini pandawo theimo chini pandawo busi mo chini pandawo khilbu mo chini pandawo cross theimo mami ishor le maya ma potokri bungle cross be ne pona ya the ne pona ya po chung nu subai nu su ke ti khok le maya bo se ishor se yang chono ti khok mo bis kang wa dwari ro bai sa sok mo ise dwari yo chono sa na re msi Kristo Jisu se chini pandawo dugu ke to mayo bungle chono maya bo se chono ong maya ma ke ong to mono ong mai ri ha khemaya kheng tumna khemai ri ha ye shemo kop na se number C na the fullness of time hima mahana somoi cho ong phai ha hima mahana time ong phai ha sajora le pung phai ha hima mahana time le ke chin kaur bai le time no ha kriba amo jora sal ke bisna ishorni saljora le sophaya himama kauthaise number c okay chungpore na galatia sima buk chok sobrim tang tang brima himba sal pungye kakhe ishor binim salano hiklai ha bung brima ni thiyo achaye timung mani bisinyo achai ha achaye pore na Ephesians chapter 1 verse 10 abole salpung phai phuo Jesu chu hawo bai puthimbiyo tongnai rono bini thiyo thangha kheoknai bung sa samoru bo Kristo no mkhu teiha kheye se khepai ha Kristo Jesu no se chin pandaw lo adai tori ha mamse kit pung chin pandaw tikhu mon bo ye 1 Timothy chapter 2 verse 6 porena bung se zo tono tikho ni ye sasau no tikho monim wiseng khiye ya phai riu aboni kaut male sakhu zora wo sono sakhu ya ha number C ni number 1 Jisu bung sau mungdali ri mo bai tikho mo Hebrew chapter 1 verse 2 6 porena Hebrew chapter 1 verse 1 chiyo 6 pong porelena verse 2 chiyo 6 pong ha Isles kangwo dope se do dal khiye duari raw ni denyo chini pri ni pha raw no sakhu biha himba thausu phuke binim salen denyo sakhu ha bungno se zo to mane ni bagra ongru yak nai ma mung song yak ha ake bini denyo se ishor le purthim bino taw ha bini denyo se ishor ni chumari bai ishor puiso ongmani saumu nu ya o bini kau ni phain bai se purthim bino drawye tenyo zo tom nu su no pap ni phyo pai khe bungle zo to ni phaina ha ishor ni yagra bai se chu hawo achu ye ha hingmoma chung o abom salano le angel roni slai torku ri ha
bini mung msau se brownie slai hamku thangmi tama umi isorle bini angel ro bisingni kehasu wo waihade are hinye sano nungle aini ang salase tini yono ang nini mpha ongha akhe ang bini mpha ongnai bungbu aini sajla ongnai akhe isor bini msa sakrano purthimbiyo huiklaini phu wo bungsawo isoni angel ro zo to bungno klaiklumotho akhe angel ro ni kau khe bungsawo spole bini angel ro no nokbar khepitong akhe bini sling ro no horselai khepitong number 2 Zakaria khedwari se ke Zakaria bung sasomo kau thai ro chung to chung thalai nai Luke chapter 1 verse 67 to 80 verse hana Zakaria ni dwari kau Zakaria dwari ha bung kau sasomo porena akhe johan nim pha Zakaria pholak thar plung ongye buskang ni kau bodi khesa sawha Israelni ishor chubagra no baju ye tongsitho bungle bini bro rawni thi yo phaye bro no tikho ha bini sling David ni bremo tikho nai ha phainang ke ha bachari ha akhe phu wo bung bini dwari tharoni mukhude chungno bini rangsu raw bai naisle nai raw ni yakni tikho wano hinge sasawmode akhe chini pri nim pha song raw no bini smike thar bai kaus khamono moito ongye waisuk khlai wano himode isole chini pri nim pha Abraham thiyo smai tangnang mode rangsu raw yakni chungno tikho yaknai ma kheha akhe chung kriyamani bungno puse mayaknai kheha abodei bai chung thangsung ha bikhak thar bai tongmu kaham bai bungno puse mayaknai aremsa nungnole chu therwo tongnai hani duari hiyaknang naise nungle chubagrani lama no snam saw ni bini skangwo hi sawnai se nungle bini bru raw no pap no karyak ye tikhu yaknai himoni kautma no sayek nari naise isole waisukma gbangha bai khatung sung nu nai ha se bungle isole waisukma gbangha bai khatung sung nu nai ha isor se bungle chini pandawo sal bai khu riye hor airi ha thuini kulwo bai mnakmo wo tongnai raw no piri mayaknai akhe chini yapri no thalai mo ni lama bai seri mayaknai akhe abo aphiha torye pholawo phaina ongye bachaha akhe bungle blong haphai banchi yo isar raw ni thiyo uchi nuyak phaini ongya ha tongha bokot ma sama khe Zakaria dwari Kristo Jisu phe ani ma nikot mano samo si abodi khi sasok moko ohana amo ye joto su le dwari raw sasok modi ke se Kristo Jisu ti khokna aba achaimo bini samung tangmo raw samkaw point number ke thama 3 roman number ke thama phepi ha chung pore na God gave his son for me hingoma chusiang ishor binim salano aini ba o riha hima number a nake John chapter 3 verse 16 Johana seimo gospel Johana seimo book chok tham tang chi tang do ma chung bible pore na chubagra Jisu nikot ma samose
Mang mi hinke isor putin bina asu so ke maya onang mi bung binim sala ke ha cho tongmono ri ha je bungno khathine su le kmayok nai se krui himba jonom wo thangmo se mai ha ye John 3:16 se phio ke boroni kaut ma ke tei po chung sapai ha isor sa ai ni pandawo ni pandawo ri phaimo riya mo himoman kaut ma chung sio Number 3 ni God gave his son for me. Jusu yang isor se aini pandawa binim salana ya phae riha himama kaut mahana. Number 3 point ni number A khewu number 1. Number A ni number 1 chung polaina chubagra jisu bini wai sukmoni mane mangna no riha hisamo mahana. English by ke boro sapio Jesus gave the gift of grace. Christa Jisu mini wine sukma chunari mo himama chuna upore na Roman chapter 5 verse 15 o rori te o chung pore leina himba abo bro knuile thanghaya tama hingke isoni mangnari mo le Adam deramo samung de ya buino bro buino bro bang ma se abo bro kehani bau ye Theo himbaya isoni wai suk mole trese to ake abo deino bung Jisu Kristo ni wai suk moni deyo bro bang mano bini mangnari mo bitaino ripi ha 1 John chapter 4 verse 9 1 John chapter 4 verse 9 puila John sima buk chok chobrim tang sku bodi se isoni mayale Jini thiyo puya ha bung binim sala ke ha chok tongmono putimbiyo hikhlaye bini deyo chungnom thang mayok nai khemi nye se phiyo number B number 3 ni haikhlaimo chubagra jisuni deyo chusi isor chungno jonom thangmo rangma mangnawari mo chungno ha amita wachung mangnari mole bre khipi chung pore nai Roman suimo Romeo simbuk chok chok dum tang khol phe tham ma Roman chapter 6 verse 23 pore na tma hingkhe pap ni thaile thuyok nai mase himba isoni mangnari mo bi thaile chini chubagra Jisu Kristo ni mungwo jonom thangmo thaise ye se phiyo number sina chusiang isor angno asu no maya ongmo bai bini misala kya chok tomono aini ba wo nthuye riha himoma chung pore na Roman chapter 8 verse 32 chung pore na isor binim salano torko laru yamani jini pandawo ritong kheba bini loge wo Jesu mane tongmo chungno riya de ongno Jini Krista Jisu le bini isor nije se phaikle chungno phaye thuitong phaya singkheba bini tere tongmono riya da ongno hingmo soha isor soko se chin pandawo tikhu phai kheba chin thian khongcha ni ma gyan bo ni ma rikang chong ko joto se putini srabo sorgo thang ma sorgo rai jopho chung khathimo hamsingke bung riya da ongno mole rinai bung nije se phai tongmo ba hingmo mano chung isoni maya ongmo chini pandari moma samung tangmono chung nuphiha number dik chusia isor samung tangmono spole kau bai sasuk maini chusia isor samung tangmole chini kau bai ake simorong moi phasi so e lamaya himo ma kau o hanna mokhe number d na khe word cannot describe what God has done no mahana chini kau baile chungle si soye chung soye saspaye khemaya isor samu chomo karli khitang morole himo mahana 2 Corinthians chapter 9 verse 15 porena kau bai sasuk mayama isor nrao no wai soye rimoni kheye bungno hambai riwo rilaidi silaidi himo mahana ami chini isor le kau bai sasuk maya ma sabo
bini msa sariyaw bini khasok ther mom sarong no le bini wain suk ma du khlai se riyo imama pore na quarter cha bung chap number ja hama kebroi chiyo keba chung pore na hambai ridei bini nuk singyo ha sing strati akhe baju ye bini khata bisingyo ha sing strati mungno hambai ri strati bini mungno baju strati tma hinkek ju siang le hamo bini mayak sai male jono mose thi tongo akhe bini khathu yakmo ma pho sung se thi tongo ye psalm number 100 verse 4 to 5 wo siao number 4 jusiang isole jonom thangmo rangma namrio imoma wa English by God prepare eternal life isor se jonom thangmo rangma snam yete ha imoma se John Gospel chapter 14 verse 1 and 3 Yuhona Gospel simam chochi chobroi tang tahan jing tang tham por laina Jesus lama naw nim khano wanama taklai ridi isona khathidi akhe ang nopo khathidi apani no ole tong thai gbang mase tongo kroi ong singkhe ang roni bokye jaga khesauni thangmi yede ang sano ang thangye jaga jai ke paikhe ang uchi phaipiye aini thiyo nraw no tuinang nai ang tung thiyo nraw pho tongmai na de Kristo Jisu puthimi chino patikho phaya bung echi sorgo thangpia binim sasaryaw khathinai kahamron pandawo sorgo chung thuipaye phola lehi thei jaga bung jai khe soye tingyo jejon khathini ro pho abo waiso mo abo tong thei jaga wono matong nai yesu mo ko chini mungro le arawo siyo tongo Roman number 4 ni a our name are written there chini mungro le arawo sipe mo de tong Luke chapter 10 verse 20 su hawo mung de siye tinya himama Luke chapter 10 verse 20 porena are hingpho mtai raw nawni thiyo chempayu ye le ta khakadi himbak chu hawo nani mung suyok mo tongo yese khakadi chu isona khathi ke chini mule sorgorai jawo rangma boyo mung suyok mo tongo yese khaka ni pho mtai raw le chempaya mule khathi ni ya mane khaka ni ya pho mtai raw nawni thiyo chempayo ye le ta khakadi yo himba chu hawo nani mung suyok mo sorgo thatma suyok mo abuma tongo yese khaka ni pho number B Jesus wait us there from the right hand of the throne Acts chapter 7 verse 55 and 56 samung book chok chosni tang ponchai tang ban chiyo tang ponchai tang dokma Jisu le chungna nai soye tong ha sorgo grei nang singhason yagra wose mule acho ye nai soye tong ha ye samna boro ke aro wa Jisu le chu siang isoni yagra singhason wo chungna nai soye tong ha yamoma samong buk chok chos ni tang ponchai thengbo sapa ha pore na himba Stephen le pholak thak plung ongye chu hawo nai sakhe isoni chumari no nusaha ake Jisu no pho isoni yagra bai ba chaye tongmono nuye saha 56 naidi angle chu hani doka pheu mo bai nusum salni isoni yagra bai ba chaye tongmo no nu ha even no longthai bai khu thai ye isoni kau sami khu thai yem thui aphu thui ni umpu o mung sorgo no nai saye nei mi sorgo khulo ye Kristo Jisu pho ba chaye sorgom phani samo tongmo nu o
abdi khiye Jisu Kristo le chungno bungna khathini raw ni no naisauye sorgo tongo yang semse. Number C, our earthly house cannot compare. 2 Corinthians chapter 5 verse 1. Chu suyang ishor pho angno pap ni deyo maya. Chawo imo Roman ta o chungpor leinai. Number C, chung tongma hani no le sur thaise krui imo mase. 2 Corinthians chapter 5 verse 1 ma hingke chung siyo chung tongmo bo hani pasase spai khuyao singke jini le isoni thiyo noktor mayak naima tongo yauk bai tang yama chu hawa jonomo tongnai mano role chung rangsu mo bai se matongo arongmi chu hani nokno se msauni kutai ke yethuni bari chu so ha. Number D, beram sani bihile jonom se tongnai splang mo book chok chokok cham tang tang chi Revelation chapter 21 verse 10. The lamb of wife throughout eternity. Beram sa ni bihile ke chung khathini rono ha akhe phola bai angno hathai chuk tor ongnai mawo tuinang yak ye abo ishor hoikhlaimo chu hani dolik thar Jerusalem angno phuya ha ni seu chu suyang ishor angno maya chawo himama God love me Job chapter 7 verse 17. B point God love me ishor angno maya mo nu subatma nung bungno tor khe tuisa tong akhe bini sakawani ni bikha ri matong. Number V, ek chu siyang isole maya nang hase himona God is love. 2 Thessalonica chapter 2 verse 16 chu bagra Jisu Kristo bung sao akhe chinim pha isor chungno hiyaw nai ha ni wai sukmo chungno jonomo khamsang naima akhe asamo kaham riye. 1 John chapter 4 verse 8 ake verse 16 chungpore nai maya krima brukle ishor no pho sia ishor msau se maya mithai ongtomi bodi se ishor ni maya le chini thiyo phnuya ha bung bini msala ke ha chok tongmono puthi biyo hiklaye bini thiyo chungno mthang maya nai khemi arongmi ishor chungno hiyawmono chung siye khathi o ishor se maya bithai akhe maya wo tongnai brokle ishorni thiyo no tongmi ongha akhe ishor pho bini thiyo no tongha. Number B, chu siyang ishorni maya le chung wai sukma slai pho thu se Ephesians chapter 2 verse 4. His love is beyond our comprehension. Ephesians chapter 2 verse 4. Chungporena number B ni mak chu siyang ishor ni mayale chungwai sukma ni slaipho thu se mo. Himma wai sukma gbang ha ishor se hiyawe chungno naikhlai mi. Ye Ephesians chapter 2 verse 4 sao. Okay. Number C, God even loved me as a sinner. Ishor pap na ong tomase chungno mayang phiyok chu siyang ishor pho angno pap ni deyo maya chawo himoma hana Roman chapter 5 verse 8. Are pho ishole chung pap na ong tong phose Kristo no chini bo ye thiri ye bodi bini hiyawmo no nuha. Quarter samu 100 number 103 verse 13. Mpham sa raw no hiyawde chu siyang le bungno krinai raw no le hiyawo. Number D, God loved those who love his son. John chapter 14 verse 21 chiyo 23 16 27. Chu siyang isole bini msala no maya chanai raw no le maya chawo. Chung Bible pore na aini kauri mono maye romnai bungle angno hamyaw nai hase ongha akhe angno hamyaw nai ha brukle apa
bai hamyak mo bruk ongnai ake angbu bungno hamyak ye ang sakno bini thingyo phnu khawnai Yehuda abo Iskariyo yaha bungno saha chubagraha nungsa sakno breke chini thingyo phnuknai purthimbi nole phnukya de Jisu saha kehasu angno hamyak singkhe bung aini kauno lanai ake apa pho bungno hiyawnai ake chung bini thingyo phaye nokthau khenai tama umi nrao angno apa ni thingyo ni phaimi hiye nrao angno hamyak ye khathimi apam sakpho nauno hamyak wo ka thokmo kaw Jesu kaham thai mangna riyak mole chusiyang Ishor deise Jacob chapter 1 verse 17 seo aini bawo bung samung kaham tangmo rauno chonghuinai akhe chusiyang Ishorni bawo ang tama tang hala hiye chung siani nango amo ye Ishole nini aini joto private ni pandawo samung kaham tangna ha bung nini pandawo tangna manu nunglet ma khe hala kita ole chunglet ma khe nai chung sa chongklai nei lailai na Ishole chin pandawo chungno snammo purthim takmo tei khukmo maya ongmo joto su bung khena ha amo ye chungpho bini pandawo phaidi chongsnam ye chonghui ye chusiyang Ishorni bawo chungpho samung tanglaina slaimung kaham onglaina himo manjorabo kaukata ha Ishor jotono sabori thok God bless you Ishor sabori thok hakjaha.